Kua rūmemene mai nei ko te Pāotireipa ki runga tonu, ia taranaki maunga. Ko te wāngai tonu i a tātou uri ki ngā kātua uatanga, e pāna ki te taua pūtea, kua riro ki i a kaupapa. U tonu mai mo te roangake o tēnei pūrongo. Ko te ware tapa wā e tia ki ana i ngā paue wā o te tangata, ko ia te i aronga o te Pāotireipa. Ko ngā take nui kei mua i te aroaro o ngā whānau. Ko ngā take whare me te take hauora. Kua te tukihia ki roto i te tahua pūtea i te wiki kua pahure ake nei. O tāku atu ki ngā ratonga whānau ora, tirohia ki te kaupapa whānui. Kaue tirohia ki te kaupapa whānau ora anake. Ki te hanga he whare whānau ora anake, ka mahu e katoa ko te ao hauora Māori, ko ngā take whare me ngā take mātauranga e nā mea katoa. E wāngai ana te taua pūtea i ngā ratonga auora o ia takiwā. Ki roto i te tahua pūtea, ka whakarite hia e tētahi rahi pūtea hei tautoko tonu i ngā kaupapa Māori ki roto i te ao hauora, e hāngai puana ki ngā whānau ki roto i tēnei rohe. E rau waro a ka rui atu ki te mana tūwaka i ato ora. A very significant increase for beneficiaries, and it's across the board, probably the biggest in the last 3 decades, and that's predicted to lift 33,000 tamariki out of poverty. E ko ingo nui ana ngā uri ki ngā rautaki, anga ware. Tō mātanei hia i roto o Taranaki ki te tonga, kia tūwai ngā papakainga i runga i a marae. In terms of the housing and infrastructure funding that's been put aside, the details for us is going to be how do we actually access that funding. Ka ngā tūrā ki te ware pāpā o me te taua pūtea, ka rireo i tēnei ware. He iti te rā pūtea ka tuku ki ngā reo irirangi o te motu. Engari, nā kona te reo Māori i tino tipu ake, i roto i ngā hāpuru, i roto i ngā whare, i ngā motoka o ngā whānau. Whātakau mārua miliona he pūtea pai kia hau, ko tērā te timatanga pēa o ta huarahi ki ta whakarahi te pūtea mō ngā reo irirangi. Kei te pito e ore ana i Taranaki ko ngā kaupapa ira a toi. Pēnei te pāka o Pukekura me te kaupapa hirahira a Waumed. In the context of well-being, the arts as an enabler can be an enabler for the government's priorities. So we're interested in knowing what is the government's vision for the arts, and also we're interested in understanding how they will address sustainable funding for the arts. I pai ngā mahi a te kaumanatanga ki te awhi, ki te hāpai, ngai tātou tiwi Māori. Taro ake te wā ka pua wai mai ko tēnei mā e re taua pūtea e te Pāotireipa. Aroha Broughton Pue, te reo o te uru.